Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khataman wa hu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatan walahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Siapa namanya? Namanya siapa? Ceneka Kamal. Nama ayah siapa? Tenuka Kamal. Nama mama siapa? Kak Rana Ulfa. Kak Cut berapa tahun umurnya? 5 tahun. 5 tahun. Kak Cut kampungnya di mana? Di Lelop. Lelop Ubeng. Kak Cut kelas berapa? A2. Siapa ibu Acut? Bu Eda, Ibu Nira. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.